umsakazo oyiwo engabona ngasikhathi imsakazo yonke eseZimbabwe umsakazo ofree uku-address ama-issues achene ungela ukuthi udonsela kuliphi bandla ngoba nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe ilizwe imsakazo yangikhona icontrolwa ama-political parties isikhathi esiningi kodwa umsakazo weStudio 7 umsakazo ovumela wonke ama-political parties njalo okhuluma indaba zonke eziyabe zifunakala ukuthi zizwe izizalwane zeZimbabwe. Nxa sikhangele indaba zaStudio 7 kuyi-platform eyi-accommodate abantu bonke, so kuyabe kukuhle ukuthi ikwanise ukuricha even emakhaya ngoba emakhaya abala ma-waves lawana ukuthi bakwanise ukubamba njalo ama-channels akhona bawabamba njani. Xa futhi iStudio 7 ikwanise ukuthi abake bekwenza lokhu akunjalo ukuthi babenika abantu ama-radio emakhaya, benika ama-radio abantu abangakwanisi ukuzwa ama-radio ukuthi bezwe izinto eziyabe zenzakala eZimbabwe.